JCILPS की हानगी कन्वेनर रतनबू वांटेड लौथोक्लिबा से हंदोकतबनी हाइना JC न सथरिबा पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक न महौसागी पुंसिदा चाउना अकायबा पीख्रे जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम के हानगी कन्वेनर खोमद्राम रतनबू मणिपुर सरकार वांटेड लौथोक्लिबा से हंदोकतबनी हाइना दाबी तौदुना JC न सथरिबा पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक न महौसागी पुंसिदा चाउना अकायबा पीख्रे क्वारमल कैथल थंगाल कैथल पौना कैथल यावना इम्फाल की मरुएबा कैथल सिंह थोंग हांगनाखिदे लंबीदा गाड़ी अमदी मी चटपगी चांग यामना नेमखि ऑयल पंप अमदी बैंक सिंह थोंग हांगनाखिदे स्कूल कॉलेज सिंह थोंग दोलनखि सरकार की लोइसन क्या मी काबगी चांग नेमखि अमरोंदा सथरिबा जनरल स्ट्राइक असिबु सोगतपसिंगना सिंजमई बाजार लंबी थिंबगी थबक चथकी लंबीदा लाक्पा गाड़ी क्या अकाय अतोय थोखनखि सिंजमई माइकैरोंदा लंबीदा टायर मई थाबा अमदी उवा क्या फैजनखि जनरल स्ट्राइक असी पिसुम थोंग मया दसु लमदमदों की नुपी सिंह थोरक्तुना सौगतकी लंबी मयाइदा वा फैजनदुना चटनवोक सिंह थिंबगी थबक चथकी JCILPS की हानगी कन्वेनर खोमद्राम रतन सिरिबा मराल यानिंग के हाइदुना चथरिबा जनरल स्ट्राइक सिबु सौगतुना वाखैदसु लमदमदों की मियाम थोरक्तुना लंबी थिंबगी खोंजंग चंगसिनकी सथरिबा जनरल स्ट्राइक असि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम क्या सुमियो क्या सौगतुना लंबी थिंबगी खोंजंग चंगसिनकी डिस्ट्रिक्ट असि की मरुएबा कैथल सिंह थोंग हांगनाखिदे मोइरांग लमखाई मोइरांग कैथल ट्रोंगलाउबी तेरा खोंसांगबी कुंबी साइटोना चिंबा मफम क्या खोंजंग चंगसिनकी अमरोंदा जनरल स्ट्राइक असि की मनुंगदा पामदबा थुदोक तोक्तनबा पुलिस न मफम क्या अकन मोंगदा सेक्शन थौरांग लौखटपगी थबक चथरी हौजिक अतेंब बेकमा लौबिसे नौना सानरपा हकुलपा बॉडी बिल्डर्सिंगना स्टामिन की बॉडी ग्लोसी सिनबियो Hainong yasing na mahal pambirabadi Legere Freshy Mango Puns adusu sumnatagi lupa tarada 600 ml na tuga 1200 ml Freshy Mango drink labada Mimi Noodles lem na hapchigani Champrado na fresh winning labadi Tapiyo Freshy Nimbu Pani Unamakatagi fresh amasung pure oiraba Freshy मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खोइबा अरीबा दागफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हक्चांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiyu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MG Avenue Imphal Institute of Cooperative Management ICM Lumphil Path Imphal under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India. Admission open for higher diploma in cooperative management core programs HDCM and BBA, PGDBM, PGDCA. Facilities available, hostel for boys and girls, 24 hours broadband internet connectivity, well-stocked library, standby generator for uninterrupted power supply. ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯄ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ ꯁꯥꯏꯔꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯣꯂꯤꯞ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜꯕꯨ ꯆꯥꯡ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ
Anasya Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position M. Suzana Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Babichin, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Breakout na mayam kalam nuksari. Lamgi wahu da khana batiki miyoy mga soktuna hospital da laikana kre. Tawdo si ngasi yopung makayam taba matamda Senapati Police Station ki manung sunba New Karong da Senapati Tural ki yet thamada pawmai singa khundaba bako khul amadi oi thamada leiba maram singa khundaba Katumu haidba khul asigi miyoy singi marka thoki bane. New Karong ki jaga da thamagi mamangda yum sajilaki hari. Ngasi yu angan wada pawmai singa makoi ki oiba sanabung ama semna na bayu madu sidok na bahairu badagi Katumoda Kundaba Maram Kankuna no make up Turkey Hari, Todokaduda, Pawmaigi, Miu Manga Soktun Hospital the Laikanaki, Soklaba Musing Adudi, Bako Bileski, Kabum Karundaki, P. Dahari, V. Pau Amadi, A. John, T.S. Bini Amadi, Sahinini, T.S. Bini Amadi Sahini, Karatina Sopadagi, says the hospital the Laikanakre, P. Bauna plus Medicity the Laikanari, Makoi Ayamba Ko. Ngatsam amadi puk yauna khongi mapam singda nomina pan magi dak phum lei sai nadiba lam nasi maram amadi pawmai singa makoi makoi gi lamni haiduna sai kun gi mamang dagi case tong naduna lakhiba lamni hari nawa adu makoi na turin ge sum maya turin ne ko makona sum sai tu ga daga jum shaga pa ko na situ ko na cham na makona namkap makadi mari adu ko sigi makoi namni so am kap na chamari manga wa kap maro Numi kapu kusi maram kabu na ko. Makora ora por akade krisu kapte akade phaja sito ke na chang bijana Kali. Lokun da changira. Aku lam na lam do aku kunne ba do makona changa nampuna nimshawa Maram kabu. Manipur ki Ariba lambi Tongzai Maril Hariga Khangaba Bisnupur ki Nungba Taba kilometer Marfu Mapan Room Sang Balambi si Sembagi Tabak Kumang Song Simna Changsile Lambi asi Lisingani Sum Tarabari ki October Thadi ki Semba Horuki Bani Bisnupur ki Jawjan Tek Phawgi kilometer Kunrom Sang Basina Asian Development Bank ki funding makhada Silchar da base toba ABCI koba company amana Sembagi Tabak Chatari Zawjang Tekta ki Rengpang Phawgi kilometer Humpumapan Rom Sangba asina North Eastern Council NEC ki funding makhada lupa crore Marfudra hena changna Hyderabad based toba Keystone Infra Private Limited koba company mana sembagi thabak chathari Zawjang Tekta ki Rengpang Phawgi lambi sembagi thabak asi sada Marfudra rom ching kapaloiduna WBM thabagi pibam da leire Walauriba kilometer tararom asigi sarukta nauna lambi semba oibana sathuk sasinda khudong chadabakya mayognare Singkapagi Tabakasi, July Kunmathoi Phawgi Manungda, Loisna Bapandam Tamle. Company Asina, New Changarum Season Aduna Lambi Sembagi Tabakasi, Kumang Soxin Baponari. Listening to the Tarakat ki Mars Tha Phawgi Manungda Lambi Sembolution Gani Haina, Keystone Company ki Chief Operating Officer Uday Kumarna Phongdorage. And this work, Bishnupur to Rengphang, as per the contract, the work was started on July 2014, and now the targeted date of completion is 31st July 2017. But the work concerned, now we are working day and night shifts, and we are confident to complete this package by March 2017. But now so far the hill cutting works have been completed 90%, and 10% is whatever left out areas are there. These areas will be completed by July end, this July 2016, because now most even 12 to 13, 14 missionaries are working day and night. We are targeting by the hill cutting. Hill cutting will be completed by July end of this 2016, and the base course, the GSB and WBM, these works also 75% of the contract the volume we have been completed, and balance this will be completed by December 2016. And overall this project, overall project will be completed by March 2017.
even though the completion date is 31st July 2017, but well before we will complete this package. Amaranda North Eastern Council Division 2 PWD gi Assistant Engineer Okena lambi asi sembagi thabakta kunjasingna mateng pangbada apiba matamgi manungdagi ngangkhatna loiba ngamgani haibagi chawna thajabalai lambi sembadi yauriba leimata amadi irang turel mathakta sagadoriba thong ani asigi manungda irang turel gi mathakta sagadoriba thong asi kudong chada bakra mayok nagadabana apiba matamda loiba ngamgani haibagi thajadi haiba wafumsu thamlakle ujibawda thatrai pan gumnang nairi another akhoi jik mathangi 2017 gi July da loigadabani akhoi gi completion of the sigi work se adubu akhoi gi target se except thongani sagadabani thongsi mayam ga manda mongda sagani amana lemata kisina meter yankhei aduga keno sina irangi sina meter humphumanga lemata kina meter yankhei aduga keno gina irangina meter humpuga manga adubu anambana akhoi tayar gumba kari gumbadi akhoi lemata kidi tawre irangi di akhoi hauba di casting di haudi di concreting cement concreting haudi adu khoi anamba di foundation di tawba side amadi tawba loyabani miyama tungjai mari na khanariba Bisempurdagi numba taba jiri dan sakhiaba simba ariba manipur ariba lambi asi aju semgi thabak ayam lusilagle soidna masi afaba miyam satpa yaba lambi ama soidna koi lakado ba 2017 gi march thada soidna sinagani hai Keystone Infra Private Limited company na haiba miyam gi afaba satpa yaba lambi ama soidna lakado ba 2017 gi march tha Public Murunga, Susan people, Namagani have Tazama, ISTB the Fondori, Cameraman Ziban Galona, Bagdum Zeba, Indra Zabante. Ngasi upung mapanrum papapatumda Sabolban Jiri Parking Meada, Lambigi Medianda, Zipsi ba Tomzimbada, Matamaka on Grey. Driver to Dika Henasoko Dre. Driver to Mamina, Salang Tem Neta, Tamal Kung, Sabalika Digini Hari. Aroy Bamaru Papa Omogan Pidari. JCRTS ke Hanaki convener at the wanted Laupugi Basi and Dukatani Haina, Jaycina, Satari Bapung in Pagi, General Strike Namahusa Pinsida, Java, Kaika Pikre. Consequently, I still be Palmata, Jeremy and Papi Basingu, Amukana.